Njani izihlobo? Kuyintokozo ukubana sihlangane namhlanje ngalo umhlangano wamadokodo sidumisa uJehova ngothumo asiphe lona esipha ukuzimisela ubana nxa yena ekhona esihola sizasukuma sihambe. Mina ngokwami ngizasukuma ngihambe. Lamhla indaba yethu isuka iqalisela kuncwadi kaDeuteronomy. uDeuteronomy isahluko ngesika 8 ivesi siqala ku11 uthi nxa ekhuluma uJehova ekhuluma lesizwe sakhe uIsrayeli uthi ziqaphele hlezi ukhohlwe inkosi uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yayo njalo lezaluleko zayo lezimiso zayo engikulaya zona lamhlanje. Hlezi lapho usudlile wasutha usuwakhe lezindlu ezinhle usuwakhe lezindlu ezinhle wahlala kizo. Verse 13 sekwandile izinkomo njalo lezimvu zakho lesiliva legolide kwakho sekwandile lakho konke olakho sekwandile. Inhliziyo yakho ibisiziphakamisa ubusukhohlwa inkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhithe endlini yobugqili. uJehova ulaya uIsrayeli uthi qaphela funa nxa usuhlezi wanaba into yonke isiyandile ufikelwe yikuzikhukhumeza ukhohlwe uJehova inkosi yakho ekususe ezweni lobugqili. Lamhla ngithanda ukusebenzisa ibala elilukhuni ukuchasisa le ingqondo ekhona uJehova azama ukuyenqabela, ingqondo engangena kuIsrayeli ukuba ananzelele ukuthi uJehova nxa esemthuthukisile wamenzela konke. Ngithanda ibala elithi ukuziphakamisa ngilibeke ngesintu sakithi ngubeke ngolimi olukhulu. Hlezi uthe usuzuze konke lokhu ubusumbuluza ngalokho uJehova akwenzele khona. Lamhla ngithanda ukuba ngikhulume ngobumbulu. Idimoni lobumbulu elingena ebantwini nxa uJehova esephenduke waba inyoni ntshantshaza wenzela abantu izimangaliso wababusisa kusuka kungene idimoni lobumbulu. Qaphela funa umbuluze ngemva kokuba sengikwenzele zonke lezibusiso nxa usuhleli wanaba ubusungenelwa yibumbulu. Zihlobo, kulomkhuhlane okhona eluntwini, umkhuhlane wobumbulu. Sihlangana lawo ebantwini abambalwa eBhayibhelini, abantu abathi uJehova esebathuthukisile wabaphakamisa bafikelwa ngumoya wobumbulu. Sihlangana lalumoya kuFaro nxa uJehova ekhuluma loFaro nxa usiya isodwa singu5 uyabuza ekuqaliseni verse 1-2 uthena ngubani uJehova ukuba ngimlaleli? Ngubani
uJehova uyini uJehova. uFaro ungenelwa ngumkhuhlane wobumbulu, ungenelwa ligcikwane lobumbulu, igcikwane elihlasela abantu izikhathi eziningi. Ubumbulu bubonakala kuqala ngokwala ukulalela, ukwala ukuzithoba, ukuthi mina angisoze ngizithobe. Umuntu nxa esengenelwe yibumbulu uthi uJehova ngubani, uyini, ukuthi ngimlalele. Sekungene imfundiso zobumbulu ezifundiswa lasezikolweni, ezifundisa umuntu ukuthi umuntu kadalwanga nguJehova. Umuntu waqalwa eyisibungwana esincinyane, wakhula waba yilokhu, waba yizinjanthropus, waba yihomo habilis, wasetshintsha wagcina esengumuntu ozihambelayo. uJehova upha umuntu ulwazi, amuphe inhlakanipho. Ngemva kokuphiwa inhlakanipho, umuntu abesengenelwa lidimoni lobumbulu. Athi ngubani uJehova? uJehova wayengadala into eyisimanga kangaka. Ngubani uJehova? Imfundiso zobumbulu. Unfortunately, ngokusweleka kwenhlanhla, lezo mfundiso sezingene ebantwaneni zabasengela ubumbulu. Nxa ubumbulu sebungenile, kasi Jehova yedwa odelelwayo, kudelelwa labazali. Ufice umntwana esemisana labazali. Phela nxa sekufike ubumbulu, sebakheke kakuhle, balolongwa kakuhle, bubonakala ngesikhiwa. Nxa umuntu esembuluza, bajayele umuntu ukumbuluza ngesikhiwa. Sorry, what did you say? I didn't get you clearly. Umntwana obhadalelwe imali ngumzali, kwathiwa hamba esikolo mntanami, ngifuna ufunde, ungahlupheki njengami. Ngiyahlupheka mina, kodwa wena angifuni uhlupheke. Ngifuna ube ngcono kulami. Konke ngilakho ngiyaphendulela izikhwama ukuze ube ngumuntu. Wena ngiza kuhluphekela, ngizathwala nzima ngawe, ngizathwala nzima, ngizathenga amanapkheni, ngitshone ngikulungisa, ngenze konke engakwenza ngikukhulise emzini wami. Ngiza kukhipha inapkheni wena ukhule, ngikwenzele konke engakwenzela khona, ngufunze ukudla emlonyeni, ngufaka ukudla emlonyeni. Nxa ukhwehlela ebusuku, angisoze ngilale, ngizathwala nzima ukuba udle, ube lempilakahle, uphile. Nxa sekukhulile, sekubuza ukuthi mommy is boring, mommy is too demanding, khulume ngesikhiwa, jamelana lonyoko, idimoni lobumbulu. Qaphela mntwana, iBhayibhili ithi yona hlonipha uyihlo lonyoko. Exodus 20 verse 12. Hlonipha uyihlo lonyoko. Ungangenelwa ligcikwane lobumbulu, umbuluzi, utshone ujamile, uphikisana lonyoko, uthi unyoko kafundanga. My mom is too rigid. You know, dad is too rigid. Isikhiwa sani umbuluza? Isikhiwa sani esobumbulu? Wenza ubuthutha obuphindiweyo, umelana lomzali, umzali owakulelayo empilweni, ukuthi ube khona, wathwala nzima ukuthi ube lapho okhona. Nguwe wena osumisana lonyoko, wena osumelana loyihlo, wena ungaka, umncane ungaka, wazini ngempilo, wazini ngempilo. Idimoni lobumbulu. Wezwa
kuthi umuntu waqalisa eyilokhu lalokhu wasekhula waba yilokhana susengelwe idimoni lobumbulu olizwa ngabantu abambuluzela intando kaJehova. Sebakutshela abanye, sebakutshela oCharles Darwin, but hayi uThixo kayisiye owadala izulu lomhlaba. Ngenxa yakho nokho ikhanda lakho selikhukhumele, usumisana lonyoko. Sebakutshela oKarl Marx, but bona religion is the opium of the masses. Kwangena ubumbulu ekhanda lakho, wathi ngeza ke ngitshelwe ngumama, angeza kantshele lutho mina, akula nto angantshela yona. Sebakusengela ubumbulu. Ngithanda ukukwazisa ukuba uJehova lokhu ebusa esezulwini, lokhu ephethe umhlaba, ubumbulu buzaphela. Either buzaphela khonapha emhlabeni kumbe kuzaphela mhla esizayo, kodwa ubumbulu buzaphela. Uyafika lapho okuzathiwa full stop ebumbulwini. Abupheleli kwabatsha kuphela ubumbulu. Buyafika even lakubo baba labo mama. Amadoda nxa usiya kuZaga, iZaga 5, isahluko ngesika 5 kusukela kuvesi 15, ikhuluma ngokuba abantu kuhle babe lomtshado. Nxa ikhuluma uvesi 18 uthena thokoza ngenkosikazi yobutsha bakho. Kakube khona lapho yikho kumele uthole khona amanzi okumele unathe khona kunkosikazi yakho. Amadoda ayetshona encenga umntana abantu, azame ehluleke, azacele amadikoni ukuthi ayemncedisa, acele odoka ukuthi akelincedise, please ngiyamthanda okusenhliziyweni kukhulu kodwa ngiyagagasa, ngicela bo-Aroni lincedise, lingikhulumele, ngizimisele, ngiyamthanda lana umntwana, ngizimisele. uJehova akuvumele uhambe uyekhuleka ebusuku uthi Jehova ngicela ungiphathise, ngicela lana intombi ingikhombe, ngiyayifuna Jehova, nxa usumphile yona ngizayiphatha kuhle, ngizakwenza konke engingakwenza ukuthi ihlale ichelesile kwami umuzi. Ngizathembeka Jehova, ngizimisele. uJehova ngothando, ngomusa, uthi inyoni ikhuhluza ithi khuhlu khuhlu khuhlu, ikukhuhluzele inkosikazi, ichachazi elihle. Lawe uthi mhla utshatha uzikhangele uthi kambe yimlo, kambe yimilo. Ngemva kweminyaka uJehova sekubusisile ngemota, wakubusisa ngendlu, sumkhangela kakutsha unkosikazi wakho uthi kanti ngamvele ngenwe yini. Kakutheni bona inkazana embi kangaka? Sure hayi kamfanelanga. Number 1 kafundanga, 2 mubi, 3 uyakhuluma kakhulu, 4 ugcwele ikhaya kakhulu, kugcwele inkayi, kugcwele udakamela, kugcwele icholocho ngokuphelela kwayo, kugcwele uzumba mara amafungwe lapha. Akula muntu, Jehova ngiphe umuntu ongcono. Nxa kuyikuthi ukukhonza kuthi ukuthi ngihlale lo muntu onje, hayi ngangcono ngeke ukukhonza, ngiyachiya anhlali lo muntu onje. Amadoda ayangenelwa lidimoni lobumbulu. uJehova esekubusise ngomuzi, wakubusisa ngenkosikazi, kungena isibungu sobumbulu. uJehova suziphakamisa uthi linkosikazi kayimfanelanga. Utshone usuchiya inkosikazi yakho, udinga abantwana abatsha. Chiya inkosikazi yobutsha bakho
usungena kundawo ezehlukeneyo udinga abantu abangunika intokozo ukuthi lo kamfanelanga, lo kayisiyo type yami. Nxa ngisiya emhlanganweni, ngisiya kumasemina, ngihamba lo muntu onje, uniletha phansi umuntu onje. Ngidinga ongcono. Kulamadoda asengenelwe lidimoni lobumbulu. Ngiyangithi mina kuyangena emadodeni okuthiwa yizangaric acid, kuyangena umkhuhlane wobulema wobuzanga, umkhuhlane wobumbulu, ukumbuluza. uJehova esekuphe isipho, wathi nanso isipho, bamba ngesakho isandla. Uthi isipho ngiphe sona Jehova sincane kakhulu, asimfanelanga, singcolile. Idiamond ongiphe lona lingcolile, kanti vele into le ngayikhulekela kumbe ngangiphupha, hayi kayisiye engamkhulekelayo. Kuyangena idimoni lobumbulu kubomama. Nxa sekungene idimoni lobumbulu, umama akhangele owakwakhe athi kamfanelanga yindoda enje. Ngeza ke ngithone ngihamba lomyeni ubaba nje, sathi sichada amazinyo ayiqondile, kathesi asegobile, usegobile umuntu lo mubi, inwele sezimhlophe, lokulala phansi kwakhe kuyangiyangisa, uyanukela lo muntu, uyanuka, mubi, ungcolile. Ngeke nxa kuyikuthi ukukhonza kuyikuhlala lalo umuntu, wangcono ngeke lokukhonza, ngeke kamfanelanga. Wothi ndinga abantu abafanele mina. Wena owakhulekayo, ukhulekela umtshado, wena owahambayo wazi waya kubafundisi, wena ukhuleka ukuthi ngicela ngikhulekele, ndinga ijaha lokuthatha, ndinga ijaha ukuthi ngithathe, ijaha elikholwayo, ijaha elazi uJehova. Wena wawuqala inyembezi, wena ucela umtshado, wena wawukhuleka ungena ama-prayer band, ukhulekela ijaha eliqotho, wena uJehova wakupha. Nguwe lowo lamuhla osujama uthi hayi akumfanelanga lokho. Jehova wanika isipho esingcolileyo, wanika idoti. Wena sungenelwe yibumbulu, sokungene ubumbulu engqondweni yakho, usumbuluza. uJehova ekubusisile, ujame umbuluzele uJehova. Ungubani uJehova? Umpheni. Ungiphe ingcekeza, isibungu sobumbulu. Kugcwele isibungu sobumbulu phakathi kwezindlu. Emizini okumele ibe ngemaKristu kungene idimoni lobumbulu. Kugcwele obobaba asebengenelwe yibumbulu, bambuluzela amakhosikazi abo. Kungene amakhosikazi asengenelwe yibumbulu, abambuluzela omkabo, bathwalise nzima omkabo. Nxa uhlangana laye phakathi kwabantu uthi hawu nasi indoda yoqotho, gentleman, khuluma ngelizwi elipholileyo, elilothando, elilokubekezela. Hamba uye emzini wakhe ufice ukuthi umbuluzo kunganani, uyamangala. Omama abazithobileyo, abalunge kangaka, uthi hawu kambe oMaria lokho besesekhona. Nxa ubabona uthi nangu uMaria, nangu lo aluba waphila uJesu enkazalwa, mhlawumbe wayezaba kuMaria lo muntu. Kodwa hamba uyefica indlela ambuluza ngayo, ambuluzela ngayo umkakhe, uyamangala. Kungene isibungu sobumbulu phakathi kwesigaba. Abantu abathe uJehova esebabusisile, wabapha ingcebo, wabapha izinkomo, bafikelwa yibumbulu, bambuluza. Bambuluzela abazali, bambuluzela omkabo, bambuluzela abantwababo, bambuluzela yena kanye uJehova. Kayisikho khonapho kuphela. Sihlangana loNabhali nxa usiya kuSamuel.
uSamuel nxa ufunda incwadi kaSamuel ngu-25 nguSamuel wakuqala ngu-25 uhlangana loDavida uyathuma abantu kuNabhali uthi ndoda ngakunceda wena ngancedisa abantu bakho ngabavikela ukuba bengathatheli izinto ngicela lami ukuthi ukunike okuncane ke sidle labantu bami uthi wena Davida wena ngithathe izimvu zami ngithathe konke kwami ngiphe abantu engingabaziyo ngiphe wena ngeke akwenzeki ngokwami lokho engilakho anguphi lutho wena Davida thanda umkhuhlane ongenayo ebantwini nxa uJehova esebabusisile ngezinto wababusisa ngengcebo wababusisa ngezinto kungena umkhuhlane kawami mina into zami imota yami indlu yami inkomo zami ngokwami izimvu zami ungabala indlela amabala awasebenzisayo isikhathi asebenzisa ukuthi uwami uNabhali more than 3 times ekusebenzisa wami ngwami angifuni ngokwami okwechumi ngokwami anguphi ngwami lokho iminikelo ngokwami lokho ngokwami mina angisoze Jehova ngumkhuhlane obumbuli othi mina ancengi lutho emntwini hayi ancengi lutho into engayicela kuphela ukudlula emntwini ancengi lutho ngilakho konke okwami mina uJehova angabusisa abantu bafikelwa ngumkhuhlane obumbuli bethi sengathiwa uJehova ufuna ifavor uthi yena hayi mina nxa ngivele ngifuna ukuhlaba kangisoze ngibuye ezibayeni zenu ngafuna ukuhlaba ngilakho okuningi stereki andingi lutho kuwe engudingayo ngumphefumulo wakho ulani wena enganotice uJehova uyabuza uthi ulenkomo ezingaki wena engazinotice ezinganotice umhlaba lokugcwala kwawo ngokwami konke lezakho ezisemzini wakho ngingazithatha lawe ngokwakho futhi ngingakuthatha kodwa ansara umuntu ame athi ngitsho Jehova ngokwami kulomuntu okuthiwa olenkani okuthiwa nguChindini nxa ufuna ukumbona uChindini obekuqonde esibukweni ukhangele esibukweni uzabona omunye umuntu okuthiwa nguChindini ekukhangele esibukweni olenkani odla ingcebo kaJehova angenelwe lidimoni likaNabhali ame akukhangele athi mina into zami mina umkhuhlane wobumbuli othi mina ngokwami angisoze ngitshelwe ngomunye umuntu mina angikhomandwa ngomunye umuntu mina izinto ngezami kawupheleli khonapho ubumbuli uthi nxa ekhuluma uJehova ngenceku yakhe uMordekhai uEsther 4 usukela ku 13 uEsther esethunyiwe ukuba ayeshumayela ayencengela uIsrayeli enkosini uArtaxerxes uthi hayi ngeza ke kwenzeke khonokho ngeke ngihambe abe sesithena uMordekhai hayi wena zwana uncedo nxa ungafuni ukubana olulethe luzavela kwenye indawo kodwa wena lendlu yakho lizabhujiswa nxa usala ukukhuluma ngesikhathi esinje if you will hold your peace nxa usala ukukhuluma ngesikhathi esinje hayi ungacabanga ukuthi wena
uJehova kazukuba lendlela yokuba ancede abantu bakhe. Kulabantu abaphiwa uthumo ukuba bakhulume ngelizwi likaJehova, abalayo ukuthunywa bayechumayela ngoJehova. Bangagijima bayechumayela ezinye izintshumayelo. Nxa ungathi bayekhuluma ngepolitics, ukuba ipolitics yomhlaba ihamba njani, bale energy emangalisayo, bayakuchasisela ukuba i-international diplomacy imi kanjani. Bakhuluma bengathunywanga, bakhulume baze basenge lezimithiyo, bekutshela ama-theory lama-theory ukuba iMelika kuhamba njani kathesi le-North Korea. Bayakuchasisela, bakutshele indaba yakhona yonke isiya phambili. Ungathi bakhulume nge-economics yomhlaba, bayichasisa, basukele khonale, bashaye i-Keynesian economics, bayichasise, bayishaye, bahambelayo ngomthambo wayo, beyichasisa. Hambo khulumela uJehova, sebeqalisa ukumbuluza. Bethi minayi, ngasikhathi. Angila isikhathi sesishotayo. Kodwa esokukhuluma ngebhora, nxa ungathi bakuchasisele ngokhavani ukuthi uhlohla njani, ikhanda lakhe ulisebenzisa njani ukuhlohla, hayi lapho abadingi ukuthunywa, bavele kuphuma phakathi kwabo, bakukhuluma bengathunywanga. Le ndaba abangayibuzwanga uzwa sebekhuluma, sebechasisa bona bodwa ukuthi hayi ngitsho mani, uyabona iLeicester ikwenza kwayo lezi nsuku iyasithabisa, indlela enza ngayo ithabisa inhliziyo zethu. Kodwa khuluma ngoJesu, chasisela abantu ngoJesu. Athi uJehova uthi hayi zwana, nxa umbuluza ukuchumayela ngoJesu ngesikhathi esinje, bazachumayela abantu. Abasoze bekele, ivangeli lizachunyayelwa. Ngomlomo wakho, nxa ungawusebenzisanga wakho umlomo, nxa owakho ukhuthalale okhavani bodwa, nxa owakho ukhulume i-economics, wakhuluma i-politics, wakhuluma nge-COVID kuphela, ungazange ukhulume ngoJesu zamasinyane, ngithanda ukukwazisa ukuba ivangeli lombuso lizamemetheka kuwonke umhlaba. Kumbe ulishumayelile, kumbe awulishumayelanga, kumbe uvumile. Kodwa ngithanda ukuthi ngikwazise, wena lendlu yakho, utsho njalo uModekhayi, liza kulahlwa nxa walile. Bathandekayo, siphila emhlabeni ogcwele idimoni lobumbulo. Kudinga abantu abazasukuma bayekhuluma lomhlaba, umhlaba ombuluzayo, bayekuma babe yinhlekisa, bakhulume batshele umhlaba ukuba isikhathi siphelile. Kudingeka abantu abazahamba ngothando, bayetshela umhlaba, batshele abantwana abambuluzayo, batshele obaba abambuluzayo, batshele omama abambuluzayo, batshele umhlaba ofikelwe yibumbulu ukuba uJesu lokho esancenga, uyancenga. Uncenga wena, uncenga mina. Isikhathi yiso lesi esokuba umhlaba usindiswe. Kathesi othi mina Jehova, susa kimi idimoni lobumbulu, sukuma uze phambili, uzinikele. Othi Jehova, khipha ubumbulu kimi. Othi Jehova, susa ubumbulu kimi, ngithume ngihambe. Thuma mina Jehova, susa kimi ubumbulu, susa izaba, sukuma sihambe. Thuma mina, yes, I will go, ngiyahamba. Asikhuleke ndawonye. Jehova, siyabonga. Sicela ususe kithi ubumbulu, ususe ukuzenzisa, sifundise ukuba isikhathi siphelile. Ufuna ukusindisa umhlaba. It's a privilege osipha yona. Nxa sivuma
uyasindisa. Nxa sisala kuyasala kithi. Sithungamelele, siphe amandla okubana sifinyelele umhlaba ngevangeli. Masinya kuyiwe ekhaya ezweni, kodwa siyakhuleka. Amen. Jesu ebiza mubano zose